Essa aqui de duas vezes que o Reino Holandês está organizando Koningsreis conferência especialmente riba instância, melhor dicho, insistência de Aruba. E promete um lugar dia 18 de dezembro de 2021 e há que escolher para organizar e de dois na Aruba. A intenção da patura é ter evento na China de país no Reino Holandês. A começar o encontro aqui em qual está presente Aruba como país anfitrión, pero junto com Holanda, Curaçao e Sint Maarten também. A delegação está consiste de ministro, pero também de top ambtenaren, que de facto te sunan, que a maioria vezes sigue com a deliberação depois que chega a acordo a nível político. No discurso de Aruba, AWE a poner atenção a trobe no ponto que está unidos, em vez de dedicar muito tempo nesse que está divididos. De tijd is aangebroken om los van de historische frustraties en irritaties gezamenlijk te zoeken naar een gezamenlijke koninkrijksbenadering ten aanzien van de risico's, maar ook nieuwe kansen die de nieuwe mondiale ontwikkeling met zich meebrengen. Investeren in een strategisch partnerschap op een win-win basis. De nieuwe uitdagingen waar wij met z'n allen voor staan vereisen een creatieve aanpak en een visie gericht op de toekomst. Investeren in het strategische partnerschap. Wij moeten zoeken naar complementariteit in het Koninkrijk en niet naar het benadrukken van de verschillen. En we hebben niet meer de luxe om betrekkingen tussen Nederland en het Caribische Koninkrijk partners te blijven reduceren tot symptoombestrijding. No, porque assim señala hecho que el gobierno anterior no Curaçao sin duda no estaba amigo mucho cerca de Holanda, lo que seguro no aporta en el Reino Más Unido. La situación financiera en Sint Maarten también percura bastante estrés en el Reino Holandés de último año, pero ahora que el país está para adelante y el retorno financiero y económico está más necesario ainda para nos trabajar juntos, para nos trabajar duro y para nos lograr más que posible de unir de un solo Reino Holandés.